Vyona nyakikongora bigambire nyuma y'ebazyo obwabire natongoza okoro ruguto rwa Kasana kutemba Kihara urukuza kumaraho miliyoni 100. Urwo ruguto rwa semyaka enga 15 nkarusiterera buriya konke Uruguto urwa Kihara oru gavumenti etandikire nyuma y'ebazyo okushara bwa nyuma ya TV West kushoza makuru Agacencwire ahawe mbera y'oruguto. The car is which way everybody got concerned and hence the money came. Uruguto rwa Kihara harimo icyo kitongore cy'abakazi ekibakweta nekiya icyo bw'umukazi w'umusiramu Sesbag na TV West. Orukura abakozi ahabwa Sheema district mwete kao arabwire abimurika omugombora ya Kasana ari kugira ngo ruguto rubu rwakorwa omwene rumugendana. Tutkwena kura ene fraudsters, tutkwena kura ene misgivings na parish chiefs. Parish chiefs ni mprangu tumukujo mu office na shayi ibintu bamutano. Shayi nani bamutano. Tuliyo mobilization time. Sheema government ya UNRA abo kwasa kutukwatiraho ekatwerezo ruguto umuhando gubegumbi. Oguto umuntu rwo kubanza TV West kushoza obuhereza bubi oburi Kihara enyuma ho tukoreka yishomero ryabera rukubi kandi hati ryombekirweho ebi na mushanjo gasha kwa Michael atwakire bakuru